Halo perlok berkat hoi ai ke belebing nya pi sai sen pat akan ka YouTube channel jonga I ba WTK gaming. Manta ka simo kwa ban pentip pi shpang kata ka sitting mo nak mata jong kan ka Free Fire kaya rap knang namar ba kaya rap mo pi ban headshot ane ban long ta ban biang ka accuracy ja ka phone trong pi mo hoi ka jing sang an mod bangan he kai le ngan pentip le ngan pani pi siam kita ki parlok tang ba tang badon pat ki parlok ki ba ong ha ngayo jing matoy na gane hoi bat mata kala yara yang akan diat mo ngala ngam ban seren bangan sna no kata ke video mo da banta jong pi barok hoi namar ba hoi ki don tang to gane ngot ki parlok mo ki bangala hikai ke ne ka trick bat hoi yala der ngala le kata hi kum bangala yara la dit hoi nya hikai ro pi se kita ki parlok hak jing sha balai mo ngan mod ban sna ke ne ke video namar ba hoi kum ne mo namar ba yala di hoi ngam da pro than ra do ta hoi don katu kan ne pat ki ba ong nga ba me yala de me nup ta ro ka hikai ke wat batai start kum ne kam tai mo hoi yo la se don mo na pedang jopi kita ki parlok mo ki ba phila pro ba do ta mo ki ba la de kita ki headshot player mo kita ki bom jumes cho watang skulian ne arkuli ten rei sung ha wat om penbuat re wat om pek re kan video hoi su ai like la ki de tak supporter janga mo namar ba hoi je buat la pivot dengan yop let's say pin saong ba kan om de headshot show long ya kata kawan kajing ne kata kajing jenjar ngamo sung ba wan om ya buat re gini namar la da pila de lupa utau headshot pilihan hoi nya hakan ne video ngasui kai tangi gitu ki parlo ki bompat tip mo ki bom hoi bat ki badang long be kum nga kum ne hi kum nga la kai mentah namar ba hoi ngam da de than utau player ubah headshot mo hoi ke jing saya nga la sibun ba ki ba ben bat ki ba kan no bat ki ba kan thoi ngamo namar ba yala de nganup te mo re tang ba nganup ngoi era namar ba hoi nga su tip yala de re bangan le mo lo ko man chuang bangan le ya ta ka bangala tip tang ba ngam la re re nga su kwa ban hikai efficient yo la se yo la se mo pindala tip mo pi yo pila ba ya kata telong yo kaya de bat pi mo telong masukwa ban tip pi sia kita ki parla hoi yo la se dang don ka to ka ne mo ki badang swan thma ha ka ne YouTube channel janga iba WT gaming sung ha share dia like comment bat share subscribe kum jo te chalo ngania point ta ka phan hoi le da pi kwa ban tip mo ya kan ne ka trick la ne kan ka phang sung ba se pe ji kan video do bakut hoi sung ba wa na mi skip re na mar kan video na mar ba hoi ka de jing sha mo le da pi le ya kan ne pin sa ong bat pin sa ya pin sa comment yang pin sa ong ba hoi ani kala pher si bun ba tang ba hoi ka phone kala smooth dan ke movement kala biang ka ke long kala biang lot tang ba ka duna pat ka accuracy reng sa pen te bangar sa pin sa pi sia barok hoi tapi kwa ban te begini video sembah sang ini video takut baik ke ban kong mo pin ha ban peli ya u setting jong pi ka phone jong pi thai bun apa jong pi ki balaya tip hai ni u developer option disebut la pin la ban yo re ni developer option la ban klik hang ne po ka above of phone jong pi kene above phone jong pi la ban lek hang ne version for poco long ka phone jong ka de kene ka poco mo la ban klik ne double tap kum to do license option do dong URL developer option tidak nanta pensa scroll down support pensa wat hang ne ha additional setting sa klik ne additional setting nang ta sa wat yo ni developer option da la yo ni developer option ka ban kong scroll down sang support ngan kai so epi step by step bat om ya skip rek nang ba pen yo tip ba kam bani pek ke ban kong hang ne kan ne ka line logger build file size no nga try ba POE mo ni get ya kan nga try barok khot ki phone mo ka don be ne aspa san pun rel kp ya kan sha tapi kwa ba phone jong pi tem smooth ba kan kam biang ke accuracy mo ai ba ne ha pra mb te bat ka wero ya unai enable gpu debug layers te ya unai nga try ki phone jong pi barok khot mo kan wan be ka of community lại cũng nó tiêu nero on no thì anh năng ta sa scroll down support thì phân sự y cái này cái graphic drive thì sa click cái này thì sa wat cái này cả Free Fire trong phi này Free Fire mặt trong phi thì sa click cái này thì sa ai bé này system graphic drive thì năng ta đã đem năng tốt thì sa bạc năng tốt thì anh sa
sa skron dang shapo te sai ngatrang ni kalang ngatrai kan kalang ni POE mo ya kan ka system tracking tracing dire tracking kan ka system tracing te sa klik hang ni te sa skron dang shapo ngatrai POE ya kan ka per CPU buffer size te ngatrai borok khoi na preng jong phi hoi kala bandon prajar chispa kana par ne khan ro jar les pa pra posal ne lah jar aspa nyop ro te hoi ya kan ro subasa ai be no hak ni hoi chubul ati yo ka phone jong phi kan kam khlan ne kan kam he ro kan dia te khla kan ban ai ne u pa khlan do ne u wa po do ne kum ba ai mangam tan ro sang jar san spa lai pun ro ne po do developer option te sang kron down support do tăng support đó thì đâu cả lành hay cái này cả lành bật thọ chạy thọ DPI này cả lành chạy yêu mà lấy phiếu cái này DPI đây hàng này thì số bộ các phone dòng phí cả lòng slow hà là phí tọt xa rung chân anh lòng cái này tay mất thì phí lá bên ai animation lòng cái này phí lá bên ai off là này phí lá bên ai nó thang này 5x ในพิลาบันออฟโรเทนเรย์ชุบแล้วก็ฟุ้นจงพีกัสโลปลัดที่พิลาบิดบันไอแอนิเมชันออฟพิลาบันออฟกินในบาร์ไลตลีกินกันในกเวที่กันในกเวชุบแล้วก็ฟุ้นจงพีกัลาเบียงบ้าอันดอนกามโชเรบันออนในบันออฟกินนี่ที่กบฏชูเอไปทางนี้ 5x กัลาเบียงบาร์ไลตลีแต่นั่งตาสัตสครอนดาวเฉพาะแต่ทางนี้พิลาบันอยู่อีกกินนี่ไลตลีกินนี่กิบับพิหาบันเดบันออนไปอีกdia kini beroleh teli sumbahan seon kini nomor kaya rapi pi sepang kita ki FPS jong pi sepang kajing kelan jong taka phone jong pi tenang ta sambak te sa sort sang ne remove animation te antara yo kini ka remove animation kini ka accessibility te sa tan chine kena blok kan ini time show yang ni general version hearing này physical thì hằng này pila bên doi cái này cả physical kemud hold cái này kalan ke baar cái này switch access cái này có touch and hold delay thì pila bên doi yang này sebut là pi long ka phone yang pi apa pi touch serum chanang này ban pa sebut ka screen yang pi long kalang kala long support mungkin dia cái phát được cái second thì pila bên ai shot long pada shot kemud long galawan shot kon kata ka kom touch này kata ka kom touch kita ka screen yang pi thế nang ta sampai hani ha po ado ane jan last do kan ka atau klik te default timing te kan ro yo la se don na preng jong pi ke ba ai 0.6 ne long ne atau klik ma te wan amai ram ta sa chu ai bang ne 0.2 second la ne phla ba chu ayu nang ne ro tang ban ayu nang ne ka wan ha ju hi te dang la ba chu ai ba 0.2 second te nang ta sa sot sa u ne u pointer speed ini pointer speed ro ngatrai ba barok khai play tip load uai ta pointer speed namar bahwa ya ke phone jong pi barok khai ngatrai sa don be mar sitang ti yu ni sung bahasa pen he be no full yu ne khnang ba kham bas ta ka phone ke play jong pi mo an sa ka wei sa sang ne screen refresh rate pe thang ne screen refresh rate te kala mi ne refresh rate pe thang ne kan ka standard ba hai sebut la PI kan ne ka long sebut hang ne kan sadan kan refresh rate kan ne PI ro ko access ko long kata ka screen jong pi sebut ngan ong kun ngan data sebut la PI hang ne ro ko ads long kata ka kan long no kun ka kan ja FPS itu mah sebut la PI ro ko long kan sa long slow kata ka ki apps ki ba pli le ne kita ki game ki ba pli mo kan sa long slow no disebut ai benak chispa atau access teh ai sebut yo la se don ka phone ni ke batang kendai pol ne ke batang ropo mo sebut ta ke batang ropo sebut kan don no lai pol bat ropo ta ke bat kendai pol pat kan don no ropo bat kendai pol ai benak ka ba kham he khang ba kan kham sebut kata ka phone ni kita ki apps jong pi te sa ka wei na thai jan bar khat ki company Redmi dan kita ki company Poco mo kita le ni kian turbo ti hoko uni ukir turbo sibun ba ki don kita ki jing pen i ne kita ki jing kai ne kita ki jing le mo ki ba haru kam yang ba kan kham pro kita kian jong pi cái này
try pure mo ya kena ka high quality ti klik hang ni pe chibu long ya kena ka high quality pe hang nei pi kadang nei difficult for balance le high quality le custom te hang nei da ai nei custom long pi hap kan ban adjust le dei pi la ban le no pi la ban he ne ban red ne ban long ko ta mo pi la ban adjust le kat ba pi mat te chibu la pi ai hang nei high quality long kala adjust na pe hang nei kala duna kena ka highest frame rate kemudian kalau biang baik kalau one full kena ka picture quality kalau one full kena ka kaduna no tang kena ka performance te hang nei kemudian API kena ka custom long pila la kan ban adjust no berkhoi ten re hangam hangapat na bo be kena ka high quality te sa klik sang nei ha additional kena nei chiliang te ya kena te hoi API pro pate long kan kan duna nak kena tab stability long ka apa dopi tak sekat screen api mo long kan sa duna nak kan dia tu yang ni penting ai ne ha customize long ai nak full ni berkhoi kena ban kan smooth kata kar komtos ya kata ka game jom pi dia kena pat kan ni ka we ka don tot resistance area kemo la kan jakatos jom fi sebut la pi ai nun long kan ni kan hayo i hane kena jom phone jom pi long kan don jika kan don jika tot e show tel da pi island hang ne long sebut ni gilan ki bapau dak hang ne long sebut la pi tot e dak ki kan ja long tu mon da pi tot dak ti e long kan le show te ai be hang to ya kan pila ban ai kan ba pi mon ro tambal ka best part da pi extreme nan mar da pi extreme long kata ka screen jom fi kan kam internet kan dia kata ka grafik mo kata ka grafik jom ka game jom fi dia sebut ada nang tu pila ban pin ka game jom fi te nang ne sa wa youtube kan turbo jom fi te sa pek hang ne don ne performance setting te sa klik hang ne te kene ka hit dot control thì cái này bảo khói sang masa on bị cái này bảo khói kan bat kan come best cái này ka network speed chibo la pi off cái này long kan network jong pi kan om control le na ne kan om balance le chibo la ka duna network long la pi on cái này long kan come speed no kan dia kan come pen biang no kan dia cái này cái này be ka to ka brightness kan itu om le ra cái này u DND rồi là ban on tenang ta tangam to hi la bien tenang ta chibo andala dep nang to barok khoi chibo pin chibo menta phi ngan lik ya apa ka training dei chibo menta phi ngan la poi apa ka training ngan training no utahu setting le ne utahu control jong ba ka jong ba WT gaming mo thì chibo menta phi siat le ne phi la training ba phi army kan dei show kala long ngan ong kala long hoi smooth kala kan smooth pair hoi kala ya pair mo tang ba headshot pat kan dei te le mo ya unik setting sensitivities pin hapan adjust kendiat na uarspa pila ban penher cispa prapol ni cispa nyopsan ni cispa nropo tu cispa nropo ke jing bas ke kata ka pun jong pin hap ban training step by step what among reba karena amde headshot so kala long utama kala long kata ke movement dan kata ka rukom ya cerum senang kala speed kala ya versibun ba tang ba nom de headshot te le kom no te yu ne fire button size te so ba wat om pen ret than ha po ya klai po bat wat om pen tan ha po ya ka san po dei bi san po chapo bat lai po san lai po chajrang namar da pen he kan yu ne ro kan om dei show ipi long kan om headshot show mo te chubo ya ne fire button ha dei bai ban pen ret kom ta te bat kau hero apor ba pisiat une fire button page bom ta kan don une te red dot mo ban hang to te sibo page ta apor bang siat shot wat om long ta mo wat om su ra direct ra kom to shala ngrasa hikai ya kena te kapang nomor ba long jan man ki video mo bang sai hikai ne ngasat tip PC ya barokhat te une apor ba pi drag headshot le bi kumba long kumbatik kum to wat om ra direct su komentar pyong ra direct kum to jrong hoi long kan su thana mo ban te shot dei kan om te shot te barabar le bi kum no pe komentar mo supek nok saro akpor bang adrak mangalong adrak no long le kum no yu ne le bi kum ba tik kum to long pe chiêm nang nei
tan siapa terserah sejurang kum to long penuhan kum to tegemut kalak kham headshot kan yepi cendiat long wat mong rebangan surah direct bet kum to bet sejurang te kemut siam nong to kum pai sport terserah sejurang siam kum to tengah thai beberapa khat mo pilai ya tep te ha gitu sibuk pada pim ya pet rado wakot sibuk kita ki peliar mo ki balak long ki balak pro mo ki balak sa headshot bet ki bom jumes syo te henry pi ongan buat nei uni sitting jong ba double ki gaming sibuk la pila dei lupa uta peliar headshot king nei uta peliar uba pro mo sibuk pi ongan buat nei uni sitting jong ba double ki te sibuk yo la se pin sa nup no pin sa kala nup no mo yo pin sa ong yang aba pi la chu batai bit bat ngam de headshot show menta tilek no kemot ya DPI trong pi ro song bahawat om bu DPI show rai bu normal no sibuk la pi bu normal kalong duna bah ka kursi te long exhaust no kendiat naga light spa sau pol ni light spa ro pom exhaust saka sau spa ni sound ro pol sau pol ni hadu san spa kom ta tarte ke video mo tangkam ni kita ki bompat tip te ha ye kita ki bala tip kita ki pro ni kita ki lijan ngam kwa ada bangan hikai mo te song bah kita te wat om ya pen bor yo le se pensa om de headshot mo shoot mo ya pensa ong yang ngam snutna re kata tin re ngaswa ban pen tip kita ki peliar ki badan nup mo ki bompat de headshot ko nga kompi tin re kita ki bala pro dengan om kwa sure ban hikai te ha ke video ro tangkam ni hikala kot dengan saya siam panoh ka next video. Okay, bye bye.